زوفلون نسجن ولا شيء حماني وتخمس 20 نقصقة أفصيل tu تخمس لا موندول باسكو تسعى الكال دو طون اكورداج ستوندار كان لازم يرد نتبع على لونجسترمون اوريجينال تاع شتا غينيا دونك حتى سيدي قارن l'accordage standard c'est pas vraiment l'accordage standard effectivement juste le premier filet qui كان مخالف par rapport à la guitare كنقارن l'accordage standard l'application اللي كنا ونسيوها فيها تاكوردين donc au lieu de si وغينيا نخدم نديرو الدو donc كتزيارة من البروميي فيلا اللي فاضل الدو sinon le reste c'est l'accordage standard enfin classique quoi donc ça sera du mi la ré sol et do donc voilà allez elle est relativement facile à jouer comme chanson c'est parti c'est comme d'habitude بلاش دعوة تسويت نعاود ديجا على بارتي اللي قلتها مزواروث لو كتكوماسيت troisième fil dans fil غادي نقز ديريكتومون deuxième fil troisième caisse تسوي مالي لازم تخمم رابيد باش تدير بطريقه ريشامش قلت ماركين في توساكين دونك tout le temps تصبوا avec le même rythme تسوث من الخضره والسير حتى ما تدوث نفس سوا ديجا او ديبار زعما ما تكوماسي ديجا هكاك اباري الا واندا وتيتكف ما نفس سوا مي تدخل ما تستفيق مي بور لانستون جو سونسي دي سارح في توساكين toujours avec quelqu'un. Voilà. C'est vraiment tout le temps avec quelqu'un. Voilà, donc on va dans la deuxième partie.
Voilà. Je نعاود la deuxième partie هكذا. Donc, j'ai démarré chaque première fil, deuxième cause. Donc, voilà. تعود تستوي استوي. Encore une fois. طاقية. En fait, Khalid, quand il regarde la tablature, note par note, moi, je suis pas trop fan d'apprendre par les tablatures. Vraiment, tu as aussi dans le ماضي باش هاد يصنتقين نوت ناقص هذه وادي. Mais moi, je pense que la meilleure façon, à mon avis, d'apprendre, يمكن يكون سينارا غير السولفاج etc. Donc il était allé من l'oreille. Donc je pense que la meilleure façon c'est de repérer les différents endroits de تاع غشت comme ça غشت تاعنا voilà كيف تاعنا dans le vide après la note tagué deuxième dans le vide troisième case troisième case تاعنا dans le vide donc داكي كاين الدواء donc une fois na repéré da préparer un délai après تسكافا en fonction de la note qui a été faite, tu as rasque de l'un à des rites, tu te ainsi de suite. Mais note par note, c'est pas vraiment intéressant. Déjà, même où il y a un note par note, juste parce que tu allais m'appeler pareil de la position de zen, mais pareil si on joue, si mes couleurs mettent fort. C'est encore une fois. نعاود رابيد دوالي مع رشاد انا كاين الدنيا توجور في توجور الميم ريتم تاع واش تاكينا ساعه كان يولي ريتم ما بي مريت لفت ساقيه توجور كاينه ويساري يعني total technique quoi. Voilà ولادي donc normalement نعاوني دا كاين اللي قد تسير ما فتاش تاعي il faut écouter la chanson plusieurs fois تكشم ديجا المخ نونه تي ريجستري après فاسن نون en pratiquant ça va finir par rentrer. Allez à la prochaine fois, bon courage.